di alam bari muji sing Gusti ayat alhamdulillah alhamdulillah raja dua raja dua mari Allah inna ati anu mending dina rasa nur masa dina iman dina Islam Nabi Muhammad kitabna Qur'anul Karim nu agung Allahu Akbar Allahu Akbar teman mulia teman anak non wiljarawu di aki-aki kita tadi dilang-langan kasimpangan di kalung menik kanu indit gening di beranbeja nomor kasih satu nomor satu di papakan kayan mojak ibingan dengan di payung aku haturan anak ini orang malasi aus orang kebak orang malasi orang kebak masih aduh abang terjatuh ayah Gusti nu agung Gusti menit raya ada dong Gusti tersakit damang dong abu oke dek haul abah oh cinghok nya nah abu oke bisa nyanyi oke tuh abah mana dengarkan abah abu tos di depan sedir ibu hajat ayah bu hajat ada dong bapak hajat ada dong ada yang ngilap saweran anak bu hajat mana mau bener ayo musri
Gusti. Ada ngakiol-kiol kita awak peot teh. Lain. Mana di sakalikeun mah disuun. Asli mah abah. Iya teh di Pasir Jatinya. Leres? Leres katinggal. Din Agung. Oh. Aduh, sono ya kamu. Heeh. Oh tadi abu geus kawa dina judul lagu nanti non teh. Purunyus. Oh Purunyus. Apa tadi teh heula Oh teu kawa yo, teu kawa apa? Sok atuh abah. Abah teu kawa yo. Dua.
Siloka dari pihak sinukusi Mengkata rasa kiwari Das kumulu Yang buang Sungkem neng. Cok. Jaga bapak. Jaga bapak. Sungkem apa bapak? Bayangan mangli Amerik sini.
Mudah-mudahan namanya dina persembahan Ramasita. Yo, balbah mampu jeung munang itu mah abah mah kopi. Antong abah. Hah? Antong bari nage waduh. Dah. Udah mah jeung ngeras seru masih. Alakuan di keluarga besar ini, Pak. Sebabut tiduran seperjati karangan ampun sejari tahan kukiakan rayu kurang jendel di dalam siang kurang tunda di hatuang siang berambinya meninggalkan mangsa datang sampai sakit itu mengkapi hatur diwa sebarang kaca alangkung di keluarga besar repot hatur pun dan dina sarupi kehilangan hatur pun dan dina sarupi kalepadan hatur pun dina sarupi dukungan mewah rojongan bobot sebarang carang sepakan meninggal di pabrik ampula anu kadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.